بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدريك أغمين وعدك فاني Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga alutakonna khassa kurba fawa emme mativeri fursataka begutu ei reeganduge timba ko fahu bag ekalaanga duniye goda faba wodigen alutakonna wahi kurba kawa kaakuge huri kima ilaga hadratun kamaka ede nemihege edumeti magilaw fudda din wattaka adi ekalang hadratun fa usson ede nemihegu kaapto hori emige faafa dimagila fussa de wattaka Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalang alutakonna ite bawar fursatake debaf ekutun debaf waram mativeri fursate reeganduga fahu baga Allah ta'ala insana debaf adi algon rege faha ko fawane e waguta ki ekalaanga alutakun terein taqwa gahulwari iman kam gahulwari ikhlas gahulwari emi unna khas kore fawa khas wagute kam ga qabul kore algon menge tafatu hajat tam hore algon menge faha ta fuswan edi danno beenu fawa adi duniyawi tafatu kantat kai enun kantat algon menge horiru algon mege sikundiya algon mege vishnu miwagutuge muhimmukan naannama ei warapod maselek ei Allah subhanahu wa ta'ala horiha ka milkodegam wa ilaw e dortan hulubba dibba fawakan i'lan kurima ekan edimala algon men nogos duniyawi maddi wasilatta algon men enguregen dio insanunge gaata algon men kankamukken dio insanun gaata algon men salanjan dio insanunna algon men barosau Rabbu tabaraka wa ta'ala insanaya kiman ilaha hadratu ge dete debba ushime wahi qur'aniko khassa wagute ekala kandalu baba wali ammukon huriya wagute gasa umana denne ekame ge ituru khassa wagute ekala wani kandalu bade ba oba disite ko mere algon waha dakkane kurigi mawdu'a ma gulun hore mawdu'a ei Allah subhanahu wa ta'ala ya algon me ekaheri wima e wagutu algon men amarta batan je gota begut ekere midallawani eves miha ko nufenna hisabu ga algon men muamalat koran je goy ei mihum kurimatiega tafatu sifeka penigi hinga dan ekam ka aslu insana ga haqiqata ki ena ga rabba ekeheri wagut insanu getereng ebbis farataka ena no fennawagot Allah subhanahu wa ta'ala menu ebbis farataka enage ena no fennawagotu ehem mihunge lotakun ena kehigenda hinduga den ena rabba muamalat kurabe mi aslu haqiqatu wara insanaga haqiqi fembar insanaga haqiqi faaluwa maqamaki insana ekehriwa ei taqwa ge mahalla hituga taqwa algon mena kashor kodde wagutaki ena ekehriwa ei nafsu miheka dekkumattakaves alokambes kofan adi nobakam ku manaves kempa Allah subhanahu wa ta'ala taqwarun vistumen netas adi eda tankole dabbies mistakun kurmatega miheku alokambes kofan adi mistakun kurmatega miheku manak harankam ku manaves kempa ennames Allah subhanahu wa ta'ala ekeri wagutu enage alukama enage ikhlas terikama enage taqwa warikama enage dimberikama enage hituga ilahtaka deipa materi maqama qadara mi emme ekashige wagutaki epaalo adi ekalange haram kurabba kamaka en ekeri wagutuga e kamek fennane ebbes farate Allah subhanahu wa ta'ala fiya ehenge ebbes farate nekkan ene kashorwe adi etanak e mihekan aadevene furusdebes nekkan kashorwa wagutuga
den Allah subhanahu wa ta'ala biruwatu ve taqwa wari ve ilahu ballo awdigin baati ilahu laduwatu ve ena evagutuga e materi wanta ilaha muamalat qurani kinetto ei insana hagigati insana ke bere busha eterebo faaluweginda hagigate ki insana ekeri wagut astu hagigatuga ei ikhlas teri algon banje ei algon men taqwa waringe maqama ke nabiy sallallahu alaihi wasallam taqwa ke mahallu ei hikkamuga bayan qura koni hituge etereng pediganna shuure taqwa e hituga Allah biruwekam otiyam ena kum muktega sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam adiskura taqwa ha huna at-taqwa ha huna taqwa wani mitange en adiskura kebar me pula ishara kore ei hituga taqwa verikan ashagem pikam gawanama mule insana ge hashigon ekkon islah wegenda amal nuata e guna wange hitek ala wa inna fil jasadi mudghatun idha saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إنسانا كهشكون كابه مسكولين إسلام وجنام والإنسانا كهريكون يكون إسلام وده إيش فساد وجنام الإنسانا كهشكون يكون فساد وده ألا وهي القلب أي إنسانا كهيته نبي صلى الله عليه وسلم تقوى كمحل أي جاگه كهي رغل وجنام ميستكم كورمتي غاس اكيري وقتو غاس එනවානි තක්වාවරි දීම්වරි සාලිහ මේක එවලොබ දෙසතරකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යල්මන් තෆාදු حالتක මුආමලාත් කුරාන ගොතුක වාග දක්කම දායරෝග වරම් මුහිම් වගතේ අලගොන් මේ එකේරි වගත එම්මේ එකේරි වගතුක වාහකයාග බය රේක අලගොන් මෙන් දෙන්නේවි එයි මීස්තකුන් නිදා වගතුක අලගොන් මෙන් තෙදුවේ එවස් මීහකන් එන තෙදුවේ නමාදු කුරාකන් එන තෙදුවේ zikru කුරාකන් එන තෙදුවේ අල්ලාහ් බිරුවේ ඛුෂුඅත් තරිවේ දුආ දන්නවාකන් එන තෙදුවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගහබොන්තකන් හිම්මච්ච ගෙනස් එනාගේ නිකමෙදිකන් හිම්මච්චන් ඇස් අදි එනේ කුරිය කුරි කන්දත්තෝගා මරුමති ගයයි කම්පලු ගයයි මහෂරුග මෑදානු ගයයි හිසාබුග වකුතු ගයයි සිරාතුමෝ ගයයි අදි මිනුම් මස්තෆාතු මෑදාන් තකුගා ena kurmati wedana nurakka takai ena kuraifa nuba amarto madin handanko ena lulum ora munda karna ebbes miyaka nege wagutuga Allah subhanahu wa ta'ala ena gulum astoge to gai faha wegen den hema emme bodak algon men Allah subhanahu wa ta'ala ya heokom muamala kurunje rangala algon men amalta batanje emme asasi wagutei algon men eke heri wagutuga එමෙගෙනු තෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඛියාමත් දු අර්ෂිගේ හියාවයි කෙල්ලිබේ මේ උත්තරේස් බයන් කුරාවදි වදක් වරජුලුන් දකර අල්ලාහ ඛාලියන් ෆෆාදත් අයිනා ඒකනි තනෙක් ගයින්ද අල්ලාහ අගම කුරිමියා අදි එනගේ ලොලුන් කරුණාමි ආ මේ හදීස්ක බයන් කුරේ අර්ෂිගේ හියාවයි කෙල්ලිබේ මේ උත්තරේගා වරජුලුන් දඅතු ඉම්රාතුන් ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله حسبا نسبه أرامو رزوان ريت أنين كجّك فانغش عملك قران دعوة دينما فقال إني أخاف الله إيه نبني أهرم الله برغني نهم بنيكم منايبن مي إما فهم حديث كوري ميهم حديث تريك بيان كوري بسفل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه සොදගාතෙක් කොළ මීහා ඒනගේ කනාතුන් කොළ සොදගා වාත බස්නේගේ සිද්දුන් සොදගා කුරිමියා එම නුක්තා කි අලුකම්ගේ ධර්මය සවාබ මීස්තකුගේ කුරිමතිගා මීස්තකුන්න එගේ කොට කුරා කුරුම ගුරි මීස්තකුන්න නේගි වංහනාවා වගුතුගා ඒනගේ අලුකම්ගේ සවාබස් බොඩුවෙක්ගේ බදේ අදි වංහනාවා වගුතුගා ඒනේ ෆාහිෂ අමල කුරුමගේ දාවත ඒනගේ නෆ්සු වොමුන්දා හිදුගා මීහුන්ගේ කුරිමතිගා ඒදි දූකොල්ලු මග්බර බොඩ එකහෙරිවා වගුතුගා ඒන නෆ්සු කන්ට්‍රෝල් කුරීමා ඒගේ සෝබුන් අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා ඒනගේ දරජා මකානත් මා බොඩ උෆුලිග්ගේ බදේ එයි ඒග නෙන් එහාලතුගා එහෙම් ෆරාතක බයෙන් අලුමුගේ විශ්තුමුගේ ජාවේ එයි එන එකනේ වොල් ඒක මානෙනු ෆාරකාවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජමාඅතුක අවමන කුර අංගවාපරි කංකම් එකහෙරිව කුරාෂ් ජමාඅතුක නමාත් කුර අංගවාපෝතිබා ඒ නමාදු අලගොල්ම කුරංජේනි ජමාඅතුක ඒක සවාබ් බොඩවානි ජමාඅතුක කුරීම තිමන්න සවාබ් කොට වේදානේ කියාව සිරියාතුක ජමාඅතුක නමාදු කුරංජේ සවාබ් කොටවාන ඒ නමස් නුක්තා කි ඉඛලාස් තෙරි මීහා අලගොල්ම එංගේ ෆාලවාන මකාමකි
Allah subhanahu wa ta'ala ya ena ekeherigem ekeheriga wagut e wagut ki waram moy wagut e wagutu ge beenu algon men egotu ai penche oba disithe akonne algon men amel hayat men balalama hinga algon men ni waram mashghul ko waram boda busy ko algon mihar ibaratun algon men ge wazifa kantatto ga mashghul we algon men ambinna darin kantatto ga mashghul we दुनियावी तफावत मसक्कित्तो का मशगूल वे मिसमीना बदल कुरमा साया कोफियम को सेकेगी प्रोग्राम तक में को सालगोन में को सेदुमच्चंगा निदिगे वेट्टंदे मेमेओले ओलेपा अनिद्दो समेहेदुनु हेलाग अलगोन में ए प्रोग्राम तेरेगा मेओले ए शेड्यूल के तेरेगा ए तरतीब के तेरेगा अलगोन गोलो मिद कुबा तो अलगोन में रब्बा एक्कों अलगोन में एकेहिरि वेगिन ekaheri umak algon men de samanu kon kobato e wagut aswage yutuga miha e wagutu Allah subhanahu wa ta'ala ya baddalukum e ilaha evesmiye kannege got evesmiye mistam ge lotakun keigen gos e khulwatuga e kalangiya baddal kuran khas wagute bisna bi kurkura Allah ge habon takwa matiro duniya guriya kam ge kibage mistakun nidame masakketta muswe joriya kam nime gos रब्बा एक्कों एकहरी वेगिन हेद पुराने वगुतें अलगुम नफ्सकं अधिवेशन देवे और फस्तोल सारोइस नमाज अलगुम में कुरा वे अलगुम में नेगे दुआल फस्फार अलगुम में दे अलगुम में नमाज आस में कुरा अलगुम वरम मसेकतुम अलगुम में मुलुनिया एम्मे दुहा के नमाज स्टगल करनो करे इरको को न हदाने फनेकास दोस्कोले फाउ फनेकास और विस्ना के वरख खुशुए तरीका को नमाज कुरार කොම්මස් කාල මසක්කතේ ගොලිපාස් නමාද වණ්ඩගොත එක් නමාදුගේ මසක්කතරේ මොසුට්ට නිම්මාතර මේගේ එම්බෙජ්ජා වරම් මොහිම දොත්තෝ අලගොඩ මෙහම කමා කම්ෆෂා මිදෙන්නේ වගුතු අලගොම නෆ්සන් හුස්කර කොම්මස් වගුතේ වජේ නෆ්සන් හුස්කර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්ක අලගොඩ මෙ වගුතු හේද කරන ખાસ අලකම ගාවස් අදේනේ කන්දතෝ ඒ අලගොඩ මෙ මොලේ හයාවස් මිදනි මි මස්කූලකමගේ තෙරේගා මේ ෂෙඩියුල් එක terega algon men muli haya wait koromeda ema ei agetu warapada samalu anje kame medu algon men ge masekkatuge me wagutaki aggadi rukam goeva nidumo wagutaki anekka aggadi rukam goeva doctor muna gotu me nidanje aggadi furihama ninje nidam evestu endide masekkatuge maholaki aggadi den baaki monana aggadi ei algon men abederin kante gauriya accha ekko මේ වගුතුගේ හිසාබ වදා බය මෙයොම් විදාල ෆෙබ්‍රුවරි බෙබෙම් විදාල ෆෙබ්‍රුවරි දුවාලක් මෙකරවණි ෆස්ට් නමාද ඒ ආවොන බලමයන්ග බෑගඩිරකම කොම්ම නමාද එම්මෙ පොඩ දියස් එවර නොද්දේ ආවොමනක බෑගඩිර වරක් පොඩ වගුත නමාද මේ බෑගඩිර වගොම නමාදක හේද කුරා කම ගවනම ෆර්දු ෆස්ට් නමාද බෑගඩිර හේද කුරේ දුවාලක දෙගඩිර බෑ හේද කුරා නමාද निगोत अलगोन में हिसाब आदा है अब नमाज अलगोन में हेद कुरा वगुत बला में फस्सल सार दुनिया कोन में याने का देहारंग दो ए नमाज गेने हेद कुरा देहारा तिंगार बाकी ओरिया एचगी मसिक्कता पुलिवरा देनुन कंतका अदि कोबातो अदि नमाज नो कुरा में कितन पोजितो उन ए वरम मुहिम कम में अलगोन में हयात वगुत खास वगुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकहरी अलगोन कुरा वगुत अलगोन में खास कर्म के और अब मुकम रेगन को दंबर और में दे नमाज कुरम الامام مالك رحمه الله विदाल फावे कान الناس يحبون الخلوه والانفراد السلف الصالح वरबड़ लोभी कुरबा कमे के एकहेरियum मीस्तकुन्ना एकहेरिवेगिन अल्लाह गे हाबोन तकवा मतेरि वंतकन जिकुर को अलकोन कुरम वगु दे कुरम निहुन्ना मुआमलात कुरन जेने हनमस මුලිමියා ගහයාතකි ඉන්සානු එහෙම මිහුන්නා එක්ක මුලේ වගුත්කම ගවජ්ජියම් ඒ රංගලන ඒනක රබ්බ එක්ක ඒන එකහෙරෙ හේද කුරා වගුතේ ඔන්නන් ජේන එහෙම ෆරාතක නේගේ ඉඛලාස් නේ වගුතගේ ඔන්නන් ජේ එම් බේෆුල විදාල ෆාවේ අබූ බකර් අල් වරාක් විදාල ෆාවනි වජද්තු ඛෛර අද්දුන්යා වල් ආඛිරති ෆිල් ඛල්වති වල් උස්ලති තිමන්නේ ෆෙරුනේ दुनिया आखिरतुगे मेहयोगे कमगा दुनिया के वेस्योगे के उखरवी हयातुगा वेसे मेहयोगे लिबेने मगकी एकहेरुमा मीस्तकुन्ना वकिवेगे वगुद हेद कुरकम एकमानकी मुनि मीहा पुलिन देन्ने वे मीहुन्ना वकिये गुलेशकेनो एकमको
mihunna wakive ekeheriwa wagutu kole wagu tagek insana eba jehe nagan Allah subhanahu wa taala ikhlas tirwena visna fi kurkurmatta dem vidal wajadtu sharrahuma fil kathrati wal ikhtilat timanne emme nubaka mekkam dunya ukhrawi hayatan muri me gellum bodu kamekkam ga fenuni mistakunna abadu guli lamege mistakunna onna muamalat ginako migota ettalago sanettalanga sekka wada kaneka wada gemma sekatu anemma sekatu me mengos miha gamule hayang ei mihunna kore muamalat kam ga hedun ei emme gellum bodu kam gawi me da agumana anekka ballawa vistaran che nukta me kuriga salafus salih mewa dekke veruga salafus salih zamanuga mihunna ekko wagudu heda kora kamak eve fulunna fursatu onnani mismina baddaluwegen wagudu heda kora wagudu demihun baddaluwek sida demihun sida baddaluwegen wagudu heda kurun e zamanuga bele ko onnani e demihun wakima den emihunaka aneka gulun onnani bes goten onnani miyadu algon men ratteinna rahmattenna ko wagudu beeruga heda kufa wazifa ga algon men ulafa ektam metana duvwa ko kufiga saag ulafa dengos gen algon men wannani wannaru ge ga algon men amtenna ko wagudu heda ko emihunna muamala ko dengos algon men ekeri wagudu ke sanekka mennani algon men phone ge emihunna muamala ko ekani news e zamanu ga wajjam gen gas wani maden ham gamas gege mihe kanuni dem meka muamala nukoren gege mehun nidi dengam gam sena wahadakal me ko nonnan bere goske noni එක මිසමානුග ඔය නුරක්කලකි ගේග එකහෙරිව ඉන්න හාලතුග ඒන අලකොන් කුණ වගුත් නුලිබේතාංග ඒකෙරි ඉඳකින් අල්ලාහ් හරාම් කුරේ කන්තෙන් දගේන ආරාගතුංග ෆුර්සතේන තනස්සපව එම අලකොන් මෙන් ගහලු මා අලකොන් මෙන් ඒ ෆුර්සතුග බේනුන් නුහිෆාතනුග අලකොන් මෙන් එකහෙරිව වගුතු ගෙස්වති අර බොඩන් අලකොන් මෙන් හයන් බේකාර වගත තර්තිබ් කුරේ වරබොඩ විස්තාර ලැබෙච්ච අලකොන් මේද අලකොන් මෙන් තෙරේග Allah subhanahu wa ta'ala debwa fama me muwasalati wasilaten astu age tuga miha nidin hama helawa nidin helawa kiya duaen oy ekam dua enaga maccan handoma handamumge kuriga ena furtamannas addik kollani kobato mobile phone ko ga me gechilli butto phone ga me waage dakka burdo tibanna ji post ga me comment ko faitto tibanna me gechche buna fetto tibanna kommes me gechche buna fedidi enage jawab di faitto kommes kala ho fenek gena me nidaniwes fahunga me hela furtamannas alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur eno furtamannas duni muamalat wagumen halatu astu wara dakkome ole ei midinneyin insanun nan ekeheriwa majburu fa inna wagutuga wes ena ekeheriwana fursatu mawro pawani mi zamanu ko wasiletta algom nan terega hori hori tv daru genda internet genda phone genda ama ekenima ekane ela inne ehema warabboda algom nan usna piyam hama warabboda me fursatu ge beenu algom nohibe gellekin gada loba desetere hon kuring isse bayamade faden Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange midabwa pawa ibawatuge heo fursatan algon beerum fima algon tere komme ki so paapa kurami evesje gunan paapa nukuremi kullu bani adam khata em komme adam dare ki paapa kurami wa khairul khata'in at-tawwabun emme heo mihe ki paapa kurami uderen tawba wa meha em paapa kurunge to bi kame ekam waan ehennames masale ki algon men ega demitibu heo magan emburi roju ano komme duwala ku faafu kore veruga komme dukus faafu sangedi nudennew e fursatuge beenun tan hegotuga e fursatuge beenun hegotuga nohim ehma algon men e faafata fussam beenumiya algon men echi fuhelam beenumiya echi ei rahmatan maghfiratan badal kuram beenun kam gawana algon men noti algon men kurin denne vehin Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa ba kandattaka ego algon men ekeriwa wagutuga Allah algon men go lobi algon men dekku nafsu go mundani enu ba kama karaga nafsu go mundani sirrun ekame kurang hennames ena Allah subhanahu wa ta'ala birutuwati ekeriwa wagutuga smiye konu fenna wagutuga sena Allah birutu jam Allah subhanahu wa ta'ala fawata fuswa deba suratul mulk ge 12 wala ayatu go Allah wahi kurafoni
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير غيبك نفني إكمانك الله سبحانه وتعالى نفني غيبك إكلانك بروتي خشوع التروامهم لهم مغفرة وأجر كبير إبابهن فاف السماء بدوكم ودرميا سوابوت غيبك الله بروتي وامن إكلانك خشوع التري بروتي وامن بدوكم وفاف السماء هم أرغم من فاف كوريكم غوانيا إفاف تفسير ماكي كبار غيبك الله بروتي إكهري أبوكتك الله بروتي إيمان النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن اتق الله حيث ما كنت تباوي كم تنك تبا الله بروتي واشي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أدي نباكم كوريج نميا بدان هيوكم كورا شهرون نباكم كفاف الله بالصوان وخالق الناس بخلق حسن أدي نيستكون نايكم هيورانغ الأخلاق ومعاملات كراش كم تنك تبا الله بروتي تقوى ورواش می آئیں گے 12 آئیں 11 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرا اپنے عذاب کے واقع فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير کافر گواہ بیان کر ابام من گات رسول بے کلم فنو بے کما ابام من الہی رسالت کے حجت قائم بے کما ایمن کو رفاعت کے ایمن نباک ایمن اعتراف فاعترفوا بذنبهم ایمن فاف ایمن اعتراف کندو ایک تو قیامت دو فسحقا لأصحاب السعير نركاغ ألفان جهنماغ أول ورنم پوری نباكمه کے بڑکما ایمون نمبر عذاب کے بڑکما اللہ سبحانہ وتعالی انگاہ دنگ انگوی کی گت عذاب آئی نرکاغ بیرورکما ویندنی عقوبات وہاں بیان کرا دنگ انگوی ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير غيبغا نفن تنغا الله بيروتي خشوع التري تقوى ورميهم එබෑමිහුන්න පාහුස්සමයි පොඩුවකින් බා ධර්මය සවාබුට අල්ලාහගේ එහෙමයි අස්තු අල්ගොන් මේක අගීගී ඊමාන්කමුගේ මකාමක්කමුගේ අල්ගොන් මහදෙබජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් එකේරි වගුතු කීත කුර්ආන් වල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරාපනි වලිමන් ඛාෆ මකාම රබ්බිහි ජන්නතාන් ඒනග වරස්කලාංගය බද්දලුවා මකාම බිරෝති ජමියා Allah hadratuga hutti hunnan jehenekan ena hayan hedukuri gotamad suwalu kurwene maqama Rabb tabaraka wa ta'ala ge darbaruga ena ilaha wadakan jeheneka walaysa bainahu wa bain Allah turjuman Allah ekalange alaya deterega ibn tarjuman nunnalekan qabulugo e i'tiqaduga e maqama birwatu amiha jannatan ene desuruge utte Allah e maqama birwatu ami ene Allah subhanahu wa ta'ala देशवरों के दबाफान एम बिमा एकेरी वावगु तो एम मुहिम वावगु तो अलगोन में उबा कंतत्तकुं अलगोन में नफ्सो एक वाकुरम गैरुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में देवाने मातिवरी धर्मय की नुफेनी अलगोन में एकलागे बिरवतवीमा एगे सजा है की एगे मातिवरी धर्मय की सुवरोगे का इस खास धर्मय कम अल्लाह लब्वा सुवरोगे के मातिवरी सवाबा धर्मे के अल्लाह सुब्हानहु व तआला देव एम्मते सवाबा धर्मे के एकलांगे वजू फुलो एकलांगे जात फुलो इंसान है देखो ए गैबुगा अल्लाह बिरतो अमीहाय क़ियामत अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवाने मतिवरी सजाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ करबा व असअलुका लद्दतन नज़री इला वजहिकल करीम ये बैला हज़रतुम नियला एदे में बैलाओ के वजू फुलो बैला जात फुलो बेलुमुगे लज्जत में अलाए देखो इम्मे मतिवे लज्जत लिबेनी आओ बंद अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ बोलो फिर न दो एकलागे इन्हीं में इंसान है दिवाने एकलागे गायबोगा बीरवतीवे खुशू एतरीवा में इत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबीरतु अमीन को वहाँ का बयान कर अंगो अफन मन खशिय अर्रहमान बिल गैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब गायबोगा रहमान व तरस्कलागे बीरवती मीहु एकलागे बिरोते खुशू इतरी वाहिता क्या गंगामिहु बोने वेने उदखुलूहा बिसलाम सलाम कमा एकुबाती बामहोंगे स्वर्ग तक वन्नाशे दालिका यौमुल खुलूद ए दाइमी गोतेगा ए सूरतो का तिबेने दुए दाइमी न्यूमता एमे हुकुमत लान दुए लहुम मा यशाऊन फीहा ए स्वर्ग तो का बामहों बेनुम वाने इम्मेहा न्यूमत के लब्वाफे वलदैना मजीद अदि एवरे इतरा किमंग इला मादरतो गावे
mufassir mitanga timan ilan hadratuga evure itura ve basru tafsir kurabani ei Allah subhanahu wa ta'ala ge zaat polo dekyo ekam ko kobato evada mihunga amalak man khashiya ar-rahman bil ghaib rahman wantaras kalange ghaibuga birwati me evs me ko novenna daanga Allah taqwari me nafsu e nubakamaka aragat mattaka gomunda hiduga ves eina Allah subhanahu wa ta'ala taqwa awre birwati umar gufanu farapulu barutunga salafus salih balla warabboda mibawatuge wagutoge beerum hippawa nafs warabboda itab kurabba nafsan adabu debba be umar gufanu ayapulu ekale ifanu rayitun iterem begalaka kommes kamaka ekay pan adabe midebban rayita adabe debwani ta'zir kurabani kommes kala gos kamek ena koge efoga ekale ifanu gekola bedwadage umar gufanu gekola bedwadage namaz kuram pette derabot namaz kurabba ishinde wadage ide umar gufana mukhatab ko khud ekale gufanu vidalwani ekale fa nafsa mukhatab ibn al-khattab e khattab ke dariyai kunta wadi'an fa rafa'aka Allah tiba wi me wara dahu darajage mi ekam islam kam kuri wara dahu darajage mi ekam ga tiba wi me fa rafa'aka Allah den Allah tiba matwari kurbe wa kunta dhallan fa hadaka Allah tiba wi me maghfur difa mi ekam ga nafsa mukhatab ko amelle vidalwan ehalatu ko waniku Allah tiba hidayat dekke wa kunta dhalilan fa azzaka Allah tiba wi me nikame dimi ekam ga waniku Allah tiba izzat debbi verikan debbi baru debbi thumma hamalaka ala riqabil muslimin den mistakunge macca amur hingawa mistak macca bara nufuz foro maqamega kallegfan Allah subhanahu wa ta'ala bi laja rajulun yasta'iduka fadarabtahu niha kutiba gata ehi teri kamaka ngama ena gaga tijehi nafsa muhatab ko amille nase ke pano nangowan ma taqulu rabbika gadan idha ataytahu madama kallegfan tibaga rabbuge gata hutte do yamat deni kon jawabe ike puna umar bin khattab radhiyallahu ta'ala hama yagi miye kaniya wari nuwane ennamas nafsan e itab kurwani ei bara nufuza e maqama ki warak ginafara ege najaz gatuka verum kurech mihunge nafsan war baawar far bodakama kibure kannech bara ki nufuzak timakura kantattaki ಕಾನೂನು ತೆರೆಂ ಹಿಮಾಯತ್ ಕೊರೆ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊರೆಫಾ ಕಂತತ್ತಕಮ ತಿಮಾಯಕಿ ಕಾನೂನು ತೆರೆಗ ಹಿಮಾಯತ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕನ್ ಲಿಫಾವಾ ಮೀವು ಕಂ ಇಹ್ಸಾಸು ಮಕಿ ವರಗಿನ ಪಾರ ಮೀಹ ಅಮಾನ್ ನಟ್ಟಾಕಮ ಯಾಗೆ ನಫ್ಸು ವರಗಿನ ಪಾರ ಬೊಡಾವಾಕಮೆ ಬೊಡಾಕಮಗೆ ತೆರೆಂ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಬಿರುವತಿಯುಮುಗೆ ನಸೇಹೆಂ ಅಮಿಲ್ಲೆ ನುದೇಕಂ ವೆಜ್ಜಾಂ ಎಡೆ ಲಿಫಾ ಬಾರುಗೆ ಬೇನು ನಹಮ ಗೊತ್ತು ವರಗಿನ ಪಾರ ಪುರ ಏನ ಲಾಕುನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನ ಲಾಕುನ ಫೇರಾಮಕ ಏಯಿ ಬಿದನ್ನೆ ವಿಕಾರ ನುಬೂಜೆ ಬಾರೆ ಲಿಬೇಕಮಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ವಾಕಂ ವೆಜ್ಜಿಯಾಂ ವರಗಿನ ಪಾರ ಏನಗೆ ನಫ್ಸ ಎ ತರಬೇತ್ ನುದೇಕಂ ವೆಜ್ಜಿಯಾಂ ಎ ಒನ್ನ ಹಮಾಂ ಬೈ ಪಾರ ನೆಟ್ಟಿ ಗಿಂಗ್ಯಾದಾನಕ ಮಟ್ಟಕ ಎಕೆ ಪಾನುಗ ನಫ್ಸಂಗೆ ನಸೇ ತಿರವಡ ಕಿಯಾಮತ್ ದು ಹೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹಜರತುಗ ಕೊನ್ ಜವಾಬೆಂ ಎದೇನಿ ಎಫೋಗ ಅಲ್-ಅಹ್ನಫ್ ಇಬ್ನ್ ಕೈಸ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳೋನಿ فجعل يعاتب نفسه عمر بن الخطاب كله يفانو نفسا عتاب دبون اجمانه كله يفان نفسا ملامك نفسا انذار دبون نفسا نسيه دبون گندويه معاتبه ظننت انه من خير اهل الارض ان نسيهتا ارشاد عتاب بس تممن اڈوها فايتنگري بمتي غوري ام ما متوري انسان اي عمر بن الخطاب مي بيفنو عمل نسيه دبن algon meg masale ki mihe gos nase dines gabo nokor ebe from amil nafs muhatab ko Allah subhanahu wa ta'ala ekeri veide mihe kurmash me ekeri veide gen e nafs ge nase terwan algon meg ebe from ge mi fada ibrat teri filawal to kun ibran hasu koranche faid ibn ishaq al-fudayl garihun wa qurba fa man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib غيبغا رحمن وانت رسكلانge birwetiwe
munību misifa liffawa hitakāgin anna miha gawāku munībuga murāduga bayan kurā fa yadhkuru dhanbahu bil khalwati fayastaghfiru minhu ekehirive indegin Allahuge ene kuraifa faavata umatin handanko e faavata fussam edanwa miha kehirive indegin Allah subhanahu wa ta'ala faavussu genega faavata handanko e faavata fussam mattaka danwa miha e Qur'an Allah ta'ala angwafon esweli fami مسلم يسار رحمه الله بدالوني ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل لذة لبيك أنت التوترين إم ما تبري لذة لبيك مكي خلوتك إكهر الله سبحانه وتعالى مناجاة دنيو أي إم ما تبري لذة إنسان حاصل وكمك الله إكهر بك إكلام إنك حضرتك nikamete khushu'at nikama ekalaange zikr ko ebes mega no fenno Muhammad Yusuf rahimahullah dalwani man arada ta'jil an-ni'am falyukthir min munajat al-khalwati niumettang avaskur man ede miha ena ginegro niumettang avasken aw man ede miha ekeheri veinde Allah munajat annawash Allah ekeheri anatu gulum bade kura shairum Allah subhanahu wa ta'ala ena e niumet avaskot deban ඔබ දෙසිතරම් රේග ෆිලා වොන් ෆාහ කොරියන් රේගඬුගේ වගුතකි සාලිහුන්ගේ අස්වාගීගේ වගුතකි එයි මේ ෆුලුන් එම්මේ බොඩ හොද බේනවා ෆුර්සතකි දෙම්බර අවිදාලවනි කුල්තු ලිල්ලයිලි හල් මින් ජෞෆික සිර්රුන් තිමන් දෙන්නේ මේ රේගඬ මුඛාතබ කො තිබාගේ එතරේගේ බ සිර්රබේ ආමිරු බිල් හදීති වල් අස්රාරි එබ්ස්කාල සිර්රෙක් रेगणुगे तेरेगा देखे वाहका तेरेगे बिस्कार सिद्रिक खास फौरीफा कम वेहिये قال रेगणु मुखातब को पुण्यमी ख्याल यानी कि قال لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار තිමන්නක හයාතුක රේගණු පුණ්‍ය තිමන්නක හයාතුක රේගණු පුරියා වගුතුක රේගණුක වගුතුක රේගණු මුඛාතක පුරණ තිමන්නක හයාතුක ඒපුර මතුවේ ලස්සත අරාම ෆුරිහමකම් හුරි වගුත තිමන් නුදෙකෙමේ අහ්බාබු ලෝබිවරි සහරු වගුතුක එග්මානකි හාර්දමුක වගුතුක ලෝබිවරින්ගේ වාහකයේ පුරේ ඉතා ඉෂාරක් කරණි අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුක ඉලාහ ලෝබිවා මිස්තකුම් එකලාංගය දේතරේග එමෙදුග දෙමෙදුග දෙකෙවේ ඒ මතුවරි මොනාජාය සනාගේ वाहके पुरे वाकी मुहिम फोनी एच्चे तिमन्न गायातु अनुदके रेगोंडे पुरन तिमन्न गायातु का एम्मे फोनी वगुदकी हारदम वगुतुगा रब्ब मुनाजा देन्न वगुत ए पुरे फोनी वगुदे तिमन्न गायातु का एम्मेस बेगे को फेनवे रेगोंडे पुरन हगियतु का वैसे फोनी में लज्जत आराम वक्त कम गवाड़े आलकोन में के वगुत के बेलु हेगुतु का हिफाक कम गवाड़े داود الطائي رحمه الله بداوني والله لولا العبادة التي في الليل لما أحببت البقاء في دنياكم هذه الله غندي من ريغن الله علىكم كورمتكا ايوا اكيرمك وقت نوانو تمنى دنياغا هرمك ابس لبنت تبامي هناك دنياغا تمنى هرمك ابس شوغنته ريغنك اكيرمكين الله علىكم كورمك وقت نوانو ඒ තිමන්න හයාතුක ලස්සතකි ඒ ෆොනි මේරුකමක ඒ තිමන්න එච්චකට්ටක හයං හේද කරම්බා ඒ නියුමතෙන් ඒ ලස්සතෙන් ආසු කරමට්ටක තිමන්න දුනියක වුණ නාමයකන මක්සදකි රේගන වගතුක රබ්බා එකේරෙක තිමන්න කුරාලක එනු ඒ එක්කම ගවානම දුනියක කදෙම ගාතුක තිමන්න හොරමුක එවස් බේනුම තිමන්න එකට ඒ බේගුණු දුනියක යවුණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකේරි මුනාජා දෙන්නේ වට්ටක ඒ හිතුව ලිබේ لذة أرامكم وجبيكم قبول كريم بيبلغ بداوني والله إني لتمر أوقات أقول إن كان أهل الجنة يحسون بالذي أحسه الآن إذن هم بخير الله غندي من تمنى دنيا بيكالا وقوت بيكالا هنگم جي لذة أرام لي بإحساس تكوري وقوت نبا آده تمنى هتنگره مي إحساس سورگيك أهل ورن نكوري نما එමියුන් ආදා පොඩ නියමතෙක් ගයෝලේ දුනියේ ගොන්න මීහකු ඉහ්සාසක ෆොන මීරුකමක ලස්සතෙන් ඉහ්සාස් කරණි ඒනා මී දංගරණි තිමන්නේ මිලිබේ ෆොන මීර ඉහ්සාස් සුවරගේ අහුරන්න ලිබේනම ආදා පොඩ නියමතෙක් ගේ එමිහුන් යෝලේ
egmaneki duniyega hore suwarugega ene libene kaman ene ummidu kura niyume barga niyumate duniyega ene libemunge bade eworgo lazzata ufala aramek ene duniyen hasilumunge bade ekivegan rabba ekun ene hedu kura wagut e wagutu gene hittelibe hingma jomal aramai khushu'at tirikama madumulikama hingama jom e lazzatu ei suwarugega ahulweringe lazzatu ka tibenama ene punani hadaraman niyumate gemege tib kiha algon menna miwagta kiyalim aslu ihsasas nukare kum waake bai mevlum edakkawani kunkala niyumatege waakaba edakkawani kunka lazzatege waakaba edakkawani egmane ke mevlum duniyega tibbakas farudaage faatuga forifawa ghaibuge kankan kasfuwa hisabam ghaibu enge waake no midanno dekam duniyege na namadat tedu harammadege huttagas ene kurumatiga nenge beskana hure enege khiyaluga gos Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ilahuge darbaruga hure ilahuge hadratun kantatta hingamunda manzartan ene fenna fada ekeki kantatta Allah subhanahu wa ta'ala nimmawa kama malakuti aalamge malaikatuna ekeki amurta kurabba atana ekeki mismiyunge hajata fudda adibba atana Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga kantatta hingamunda manzaru ene fenna fada ihsas ene kuramunda duniyege na hunne ene hunnani duniyega enne mesenege khiyalu uduta kadatko Allah abdatur kufawan hen udu kadatko Allah subhanahu wa ta'ala hadratuge huriya kamek enege hamalala fenna fada imana taqwa ge halatakan ene gossikam gawanama hagigatuga se lazzat ihsas kurevene hagigatuga se ei suwaruge ahulwarim se ihsas kuravada lazzat ekam gene dekene එහෙම දීනකි ඊමාන්කමකි තක්වාවරිකමකි හුෂු එක්තරකමකි වරම් මතිවරින් ෆොනේ මීරුකම ඉන්සාන ගෙනස් දෙච්ච අලගොන් මෙගේ දිරුණු වට්ටපාලියා අලගොන් මෙගේ තක්වාවරික නෙතුම අලගොන් මෙගේ ඉල්මෝරික නෙතුම අලගොන් මෙගේ සාහිදක නෙතුම ගසව මිහුරිහා ලස්සතෙක් වාහකයි ඛියාලි වාහක එක්කම ගාවම රසිව කරේ එන්නවස් ඒ තජරිබා කොෆිකම ගානම එකන් හම අගියතු ගවස් එමි එකන් ihsas කරේනකන් ඒ යකි by far ballawa agumne enge duniyawi gotu awon balala femsa miye lobiwa miye kayakku wagutenge edu koranya phone ekka sida tingadi ros ekkam hotundaga anekkam hotundaga osho eba eshi deba fembo eba anettana gos phone kam hotu natta by mun ting atar wadir phone ha emme miye kagula kiha ire pejje phone ba tingadi ros miye guni meganis enenge ihsasas nukurena tingadi ro edu kurika ene gituwa efraataka makanat deifawat me insanu me ehmema Allah subhanahu wa ta'ala emme goda lobi wanje efraataka algon me gehittak khushu etterikama birutukama lobiga algon me huriyakama bannu kurunje farabima by faran e lobi insana gidan asya mena sajida goedar degati irusene neki elazatu emme kanu nabiy sallallahu alaihi wasallam regol dammar namada munno egefanu fampur dulawande එද්රකෝතුග බකරා සූර විදාලෝ ආලම්බාන විදාලෝ නිසා සූර විදාලෝ කිනත දුනියවි ihsasen අනෙන් ආදායගත කුරේනම එහවර උන්නවා ගාවස් වරම් මතේ ලස්සතක ආරාමෙන් ihsas කරවේති එබ්බස් කාල ෆූයිකම නැති ඒ ෆොනිමීරු කමගේ එහාගෙන වගුත හේද කුරන් එමතේ රබ්බුගේ ලෝබි එකේ පාණි පුලුග වාලේ බොඩුකම algon regel hatardo midenne algon men shawgoriya kandatto gehela tibeni shawgonna ehennuni algon men gos didan oshoyega phone guruwan kiyom bashaviyam basofa kier bomoche phone vette den heleveni boluga phone jehuni anekkas nagaviyam den deay kier anekka boluga phone je enidu ekama e phone ipagen enga valuwe anenga valuwe eggadiruwe degadiruwe dingade hama e phone balan algom shawgore akante algom loba me nawada kmetman regala hadardam hama insana mi hagigin algom fennam urikank he kantatta kurena fursat nati kinu nekam algom hetu shawgone namada algom hasham bemfiya padafiya awang e nimmala hanikudum ei algom ekam e lobi onna nama sajidaga ena Allah tasbiyaken dua kuram onna wagutu kaabudo nimmala wa en nikunna beenu baani hitam beroke sonna beenu kalgon me hituga elazzat neti algon menna
e iman tarikan nati me taqwa kan nati me e hodu matta ka agona mase purambe Allah subhanahu wa taala hadata rujo wek embima e wagutaki warab boda insana rakka tiriwan je wagutek kit Quran Allah subhanahu wa taala regano me wagutuga hela namaz qura men wa rege sabun bayan kurim ekay kala Quran angwafni fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ebs nafsaka nenge regano dam wartuda namaz qura men emihunge nafsan Allah debwa fawa hingama jawmai lodaka debwa finikanga ebs mege ngechenun ekay ihsas kurweni e lazzat ihsas kureni e maqam ga dedu Allah namaz qura miheka Allah biretu amiyeka eniumen ihsas ko enuniya eniumat ihsas nu kurwen kit nabiy sallallahu alaihi wasallam diskura fa inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafif muslim riwayat Allah subhanahu wa ta'ala lobod gannave taqwa veri ala al-ghaniy fudunteri ala al-khafif furuifa wala igmane ki wanghana epawa hekanta sirru yatuga kurabunda taqwa veri mihadege Allah subhanahu wa ta'ala labodi ganno ehmima mifada hewa wagutan agumna baraboda eba beenu kuranje gek nabiy sallallahu alaihi wasallam dua qur'ani wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada eba mi ala eba ila hadutun dua kun idanno me eba ila birwati mi gotuga mi ala labwato sirriyatuga hunna halatuga iya ifaaluga mistam kurmati ko nartuga taqwa wali gotuga mi ala latawat हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करा फने अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि ज़ंबी कुल्लहु अद्दा बड़ प्रस्कला को मेला को हुरिया फाबत के फुस्सो आंदे हुरिया फाबत के दिक्कहु व जिल्लहु एक कवि कंतत काई फाल कंतत काई व अव्वलहु आखिरहु एक इससे गुस्सा कंतत काई फौन कुरैफा कंतत काई व अलानियतहु व सिर्रहु एक फाल का कुरैफा कंतत काई सिर्र का कुरैफा कंतत मेला टका फुस्सो आदे बांदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करा लोग इज्जत रहो Allah subhanahu wa ta'ala yaku algon ekeriya wagutu ei algon men ewagutu ka ladwati wanje wagutu ki ewagutu algon men Allah subhanahu wa ta'ala ladwati birwetu am eru ekalangi algon menna elazata aram deva Nabi sallallahu alaihi wasallam diskora wastahi min Allah istihya'aka rajulan min ahlik tibaga ahulwarin tereng miya budeke tiba ladwati wahege mane ki tibaga ahulwariyaka tiba faafek kuran ubakamek kuran faal shabalek kuran utta fenunima emihun deke tiba ladwati wahen Allah subhanahu wa ta'ala ladwati was awman nokay darik kurmadiga goskandata kurak amin kurmadi goskandata kurak ubakandata kurak ekam Allah subhanahu wa ta'ala balla wadige baga dene hora algon men ubakat alagar hem lembere vidal wona ida khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan tiba Allah haram kore kamaka ko ekerwege ekeri wahiduga wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan tibage nafsu nubaka maka aragan dawodde munda hiduga fastahi min nadari al-ilahi ilahu gebello mattiba ladwati wash faqul laha nafs bunasha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani makashur me andirikan ufedde viraskalange tima balla wadigembe agumanna huriya adare leppidane agumanna ekeri veidana agumanna filawasti veidana mas Allah gebello agumanna kanu filen embegin سلف الصالح تربيه ودال فاني فلا تجعل الله اهون الناظرين اليك تبايا بلوا فرات وترين اي فراتك بلو محمد تبا ام فروال ان فراتك الله بلو كم غنو هداش انسان بلنا او لدغني الله بلوا كم قبول كر اي بلو ما كان لدني انسان تبا بلوا فرات وترين اي فراتك بلو محمد تبا ام فروال نبارتا فراتك Allah subhanahu wa ta'ala belle unkamuga tiba nuhadash in dehe kodene ekalange meduga tiba heduga qadare makanate deifa nuwa nuba jizatira honne agunuga mere mifida nimmalani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore basule eke hadis kora kone mistam ge terein qiyamat do Allah taala hadratuga annana bayge waaga barak ge baaw hekon dattagak نجد كراغ غير بودي فربا تفد هيومل تكاغين انانه باي ادي حديث كوري ابا انه من اخوانكم بيتبامن اخنه ومن جلدتكم تبامن جنسكم باي انسانون ويأخذون من الليل كما تأخذون تبامن ريغن نماز قران ودين اممس نماز قران ولكنهم قوم
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إن السباب هني الله حرام كره كما كايكو إكيري بجي كما قوانما إميون كفافة كاراغنا أي إميون عادة كما قوانما هم جگمانه كينه كورمندا هيوبندتو كبير منو الله حرام كره كما إكيري وكم مغدي كاراغنا ميون تي بجي وارين نوكن إم بجي نيكو نماز كوري سدي أستو أگي كوشو اتري كمينه نا دهما خلوتوغا إكيري وابوتوغا أولمغ نفسو إخلاص تري الله حرام كره كنتكم درهلهم إي وارم مهم كما قالوا نفس بدين جي حس وغوتك رب اكون هيدا پورا එහෙන් එප්පස් ෆරාතක ඔදගොල නොෆෝරා උරියාච්චෙන් අවම නිවා ෆෝනාච්චේ නිවා ගේමි උන්න ගුළුම් කෙඩිකොස් රබ්බා එක්කොස් සත්‍යංශත හේද පුර අවගොතෙන් අවම නෆ්ස එබ දෙන්ජේ එවගුතු එයි එම්මේ ලස්සත් වරි වගුත්කම ගවානේ අලගොම රේගණක වගුතුක රේගි ෆිලාල බෑම් කුරි ෆදේ රේගණක ෆාහු බෑග අලගොම එවගුත් දෙම් ෆෂාක්කම ගාන الله سبحانه وتعالى එකම ගියෝ තෞෆීක් අල්මුර් කොදබාෂ هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته